I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Just stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Ini persiapan mau ke kebun. Si abang dan kakak udah semangat sekali. Sepertinya mereka udah nggak sabar lagi untuk main-main sih, saya lihatnya, bukan untuk membantu papa kerja ya kan. Iya Pak. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Aduh, akhirnya kita sampai. Tadi kita jalan jauh ya bang ya. Kakak capek tadi? Capek papa. Nah, kita pasang hammock biar anak-anak senang, bisa bersantai nanti. Kami dapat selamanya. Kami lagi ayun-ayun. Kami senang sekali loh. Saatnya kita memasang tenda agar anak-anak juga bisa bermain-main dan istirahat di dalam. Kami sekarang lagi di dalam tenda. Makan-makan. Kami lagi minum susu. Do you know the mark for men? The mark for men. The mark for men. Do you know the mark for men? How we do the booty right? Yes, we know the mark for men. The mark for men. The mark for men. Yes, we know the mark for men. The leader do the right.